me keke no ko de amo me di lekele no gboje ma ma vonvo ton ki kamelo ena do konuwe kwa bodo ra santa ko ni mende ba na ko de ba mama vona se de gbetwe mina hando Hébreux 4 verset 3 e wi rando mime di nu leo mina bio gboje enome gboje enewu mawu do ko do bodo do ko mesisi cheme on kule nu bodo yina bio to eme unana gboje yede o megbede ya ko e mawu do ene eka ko wa azoton fo si wenwe ekode do gbeo do po edokodo ndidi wo eindo eni somere jonawa eni dinu lobo ganje mawu edawa ede akuro na gwala nu mi loba mina somere jona loba na setonu kotonle banu debude na do mini blo mina blo eno mina mo da gbede me do Jesus Christ si nkoma ami akuno de sukodo do made in le ina mo gboje emiton me ma din le ayina bi gboje mo nkoton me ha me na mo nukunu je me do nu didi wa inu edo tajie e nu lo po eko do tajie do de ko yan zo simbi benu eko wa zo birai de po mi na din nawe ana hunu tolo na do ngbe don kuna no me mena bi agbaje ma mo vonvo ton me ale o si gbeme o na no gbe to mo ko ton le me ado Jesus sin koma le khore do Jesus sin koma lo la ko debu gbigba yan kan debu de na no gbe kuna bi o ma mo vonvo sin gbaje me o akuno ni se ero zonuwe akuno ni de alivonu ye inamo ali lobona akontu ya kaka lobona sekpo we ya do Jesus sin koma do simbi benu ma vonvo ko ya zo bi loboko wa azo de bu sekpo nuwe ba na wa eko je tagba bi lo tato me nulo popo nuwe la na sandiri to loboze gona mbia jami oton lani go ala nulo polopo mi ton nu mi ndo ndiri de si wudo mi noe lo bana mate obi agbaje ton me le Jesus sin ko mi ko dede ran ami le commentaire me lo bo abonner wade nsiere ora santa ton lo bo partager e on be tegba na mo de ko le nko ton le Jesus sin ko mi ko dede amen.